Proljeće. Kao da sam ponovno mlad. Nadam se da ne smetam, samo da uhvatim dah. Samo vi izvolite, gospođo. Smjestit ćete se ovdje? Da, namjeravam. Fino, bit ćemo znači susjedi. Jutro, djede! Jutro, lijep dan, ne? Ti idi, ja ću ovo! Drago mi je bilo. Djede, a ja se osjećao mladim. Što se to događa? Majko moja mila, tornado! Tako, i ne vraćaj se! Ovoga puta nitko neće zaustaviti smradoljuba nečastivog. Ovo zbilja se ozbiljno reže. Što reže, tamani? Da nam bar 2 ostavi da zavežemo ležaljku. O ne! Vidite, što sam vam rekao? Katastrofa. Zaustavimo ga! Da, no kako zaustaviti ovo čudovište? Ovako! Tina, pazi se! A! Ja! To je smradac! Jeste do sad medonje. Vidite kakva je divota otpada, a klinci? Popravljeni buldožeri, neki moji genijalni dodaci. I eto vama nevolje. Vratimo se, ovaj se ne zeza! Dosta smradni smradoljube. Prekini taj pokoj. Što je? Ja sam svoj na svome, radim što mi se sviđa. I ptice koje žive na tom drveću su na svom. Da, i morat će odseliti, osim ako se ne nagodimo dakako. To želiš reći? Svaka šumska zajednica davat će mi 10% svoje hrane po tjednu, inače... Što? No, dobro, znam da nije puno, odlučio sam da budem razborit. Ne zavaravaj se, smradoljube. Nitko to neće prihvatiti. Kako vam volja u tom slučaju ode šuma? Ovo mu je do sad najopasniji izum. Može uništiti cijelu šumu. Bilja? Bojim se da je tako. Kad bi srušio sva stabla, bez njihovog korijenja koje drži zemlju, imali bismo odrone nakon svake kiše. Zrak bi se promijenio, ptice bi morale odseliti i mi bismo imali manje hrane. Ne bi mogli preživjeti. Pa što da onda radimo? Ja ne znam. Sazivam hitan sastanak vođa svih zajednica. Idemo. Moramo razaslati obavijesti. Točno, nemamo puno vremena. Smradac bu nas grdo zanital. Ma Platon je histeričan, što je par drvaca za ovu šumu? Uspjeli smo, Gretica, Afrika je sad daleko.
Poslije 30 dana, ova šuma divan je prizor. Da se malo odmorimo, Platona i Medvjediće posjetit ćemo sutra. Da, i reći im novosti. Sagradit ćemo najveće i najudobnije gnijezdo u šumi. I morat ćemo. I nama treba dosta mjesta, a još kad dođu mali. Što se za Boga ovdje dogodilo? Orkan? O, slušaj. O ne, ne i ovdje. Kamo god krenemo ubijaju drveće. Uskoro više neće biti šuma. Daj prestani s tim, smradac, večera! Smradoljub? I smucalo, mogli smo znati. Ej, smradac, stani! Šefe, stani, šefe! Dođi, Gretica, idemo, iscrpljena si, sutra ćemo sve ispitati. Dobro, znamo što smradoljub traži i znamo da mu to ne želimo dati. No kako da ga zaustavimo? Da mu vratimo istom mjerom, sažvakaću mu jazminu dok veliš keks. Dobar zamisal, navali Tako narode. je, trebali smo to već davno učiniti. Da, ali on još uvijek ima onaj stroj i neće biti raspoložen za nagodbu. I to mi je neka nagodba. Ne damo tom lupežu ni jedno zrnce. Mogu li ja nešto reći, Platon? Naravno, Marko. Mamica i ja najbolje znamo kako može biti uzaludna borba protiv ljudotinskih izuma. Da bismo spasili šumu, mislim da moramo smracu dati ono što traži, sve dok nešto ne smislimo. Imam bolju ideju. Pustite da ga srelim. Polako, molim. Hvala ti, Marko. Govorio si razborito i ja se s tobom potpuno slažem. Molim, a ipak nikom ne mogu nametnuti svoje mišljenje. Stoga predlog ide na glasanje. Pavka? Ako nema drveća, ja nemam gdje plesti mreže. Možda bismo to morali prihvatiti. Prihvaćam za sada. O, ima izbor, prihvatimo odmah. Nikada. Mislim da Marko ima pravo. Prihvatimo za sad. Prihvaćam, ali kad ovo čuju, moji će se preci okrenuti u grobu. I mi prihvaćamo. Znači 5 za, 2 protiv. Rano ujutro idemo smradoljubu. Ja bi rado u njega stavio zlobe. Dobro, pravit ćemo se da smo da, nego... Smradac pobjedio. On je gramziv, neće mu biti dosta desetina naše hrane. Uskoro će tražiti puno više. Prazac jedan. O, najljepša jaja na svijetu. Skupa ćemo na njima sjediti. Nadam se, u ovome gnjezdu poslovi će se dijeliti, dragi moj. Bojim se, Alojze. Možda se nismo trebali vratiti. Smradoljub, prestani! S mjesta! O, Platon! Što je nova? Prihvaćamo tvoje uvjete. Što? Čekaj malo, jel to nekakva mučka? Nije. Upravo se priprema prva dostava naše hrane. Opa, čini se da na neko vrijeme moram napustiti sječu, a? Zauvijek, smradac. Ne bih ja toliko unaprijed planirao. Vidimo se! Greta! Alojz, Vratili smo se. baš mi je drago. Poželjeli smo vas! Dobro je što ste došli. Dobro izgledate oboje. Tako i treba. Postaćemo roditelji.
Da, Gretica je sinoć snijela 4 prekrasna jaja. A, moja Gretica puna je iznenađenja. Dođite da vam pokažem. Alojz nam je sagradio prekrasno gnjezdo na onom boru. Ali sad gradi još ljepše, zar ne, mili? Da, mila moja. Doselite bliže skrovištu. Da, mogli bismo. Smradac opet stvara nevolje. Ovaj put vrlo ozbiljne, bojim se. Još nikada nismo imali bebe rode. Kad se trebaju izleći? Sljedeći mjesec pod uvjetom da imamo mir. Brine me taj strašni stroj. O, ne brini, Greta, mi ćemo to srediti. Da, nekako. O, nadam se. Bez obzira na pogodbu, on se može svaki čas vratiti. Znam. Moramo čuvati stražu, ja sam prva smjena. Dobro. Ja idem pomoći Alojzu oko gnjezda. Važi. Evo. Hej, nije loše. Na, A? Ej, ja sam rekao klopu, a ne drvo za potpalu, zubati glodavče. ja sam Dabar, meni je to hrana ušljivanju šketinom. Pusti njega, šefe, gle kaj smo sve dobili. Ja zavidam, baš nikad nisam bio, ali bi meni bio drag bar dio. Dosta mi je toga da samo promatram. Za isti taj biznis sposobnim se smatram. Hej! Još jednom. Opala! Bravo! Vidimo se na večeri! Kreten, pa on ne zna ni voziti. Evo, je to tak važno? A što je ovo? Juhu! Kakav osjećaj moći! Ovo zavređuje rimu! Robovima bijednim Sliniša kaže, nek se klopa vaša pod noge moje slaže! Greta, diži se, Greta! Dolazi stražar stroj! Greta, probudi se! Što? To drvo! Au! Sakrite me! Vraćaj se ovamo, ti ljigavi vrtirepu, sve ćeš upropastiti! Greta, gdje si, kako si? Gdje si, Gretica? Alojz!
Gretica, dječice, trebao sam biti tu. Ali nisi mogao znati. Ubojica! Aha, tu si, gade! Ko? Ja? Pobio si mi obitelj! Što? Ne, nemoj! To molim! Pomoli se, bjedniče! Ne znam ti ja to! Stani, Alojz! Samo smradac može zaustaviti taj stroj! Baš me briga! Alojze, a ti zaustavi taj stroj ili si gotov? Aj, ne, zaustavit ću, ali moram otići u Jasminu. Što? A zašto? Tamo je daljinski upravljač. Treba mi daljinski da ga zaustavim. Otpreti ga do Jasmine, Alojz! Sa zadovoljstvom! Diži se, gade! Ja sam nevin, časna riječ. Požuri, smradac! Smiri živce. Napokon! Hej! Što je to? Daljinski! Spravica o kojoj sam ti govorio. Znate kak je to super? Strojček delake hoćeš, a ti opće nisi nutra. Tak niko ne mre znat ak se ne držiš pogodbe. Smradac mi je to objasnil. Viš da sam zapamtil. Kaj je? Smucao! Idemo! Ha, ne kužim kaj mu je. Evo, i moli se Bogu da radi. Čekaj, zaboravio sam kako se zaustavlja. Aha, moram 3 put stisnuti. Ti si svoju priliku propustio. Sada ćeš platiti za moju Greticu i za bebe. Jesi li poludio? Pa nikoga ja nisam ubio. Tina, Dado, ja sam premlad za smrt. Imao velikih planova. Neki srpci su pokvareni ozbiljno. Alojze, pusti ga! Alojz! Pusti ga! Alojz! Četiri puta. Treba 4 puta stisnuti da stane. Joj. Zamalo sam pogriješio. Nemam pravo uzeti život. Kao što nema ni on. Samo želim svoju Greticu. Gretica! Ovdje sam, dragi, ovdje! Greta! Gretica! Ne mogu vjerovati. Jesi li to zbilja ti? O, Gretica! Pokušala sam izletjeti za Tinom, ali mi je gnjezdo iskliznulo. Uhvatila sam ga i stavila pod krilo. Zatim sam počela padati i to je sve čega se ja sjećam. Znači, bila si u nesvijesti dok smo te mi tražili, ha? Vjerojatno. A mi te nismo vidjeli zato što Bor ima tako guste iglice. Da, to je bila sreća. Iglice su ublažile moj pad. Gnjezdo je čitavo. Imali smo puno sreće. Ti moja draga, hrabra, mila ženice. Jedna lažna nesvjestica i stvar štima. Samo da se dočepam glupog ljigca. Vidjet će on hvataljke izbliza.
Još ja nisam gotov. 5 puta start. Kladim se da je bilo 5 puta. Nije lako, a? Ja nisam znao da je tako teško voziti. Zašto nisi pitao? Zato što mi onako ne bi dao. Nikad mi ne daš ono što te pitam. To te čudi! Odaj začepi i zasadi nešto. Što kažeš na jednu zmijsku sadnicu? To je škaklja. Smradac, što ti je smradac? Koliko bi mu trebalo da pozeleni, gazda? Brzo će smuć, brzo. Nešto mi govori da bi ovaj posao mogao i tekako potrajati. Mislim da si u pravu. Ne razumijem, ovom drveću treba 300 godina da naraste, a mi ga srežemo za 3 minute. Platon veli da mama priroda ima više vremena nego mi, znaš? RTL kockica, baš fora. Za savršen dojam potrebne su 3 stvari. Jedna na desnoj, jedna na lijevoj. I automobil koji ih može pratiti. Nova Meriva s jedinstvenim Flexdoor vratima i višim položajem sjedenja. Vrhunska njemačka tehnologija. Iz Njemačke. Nova Meriva je u gradu. Testirajte je. Priča o dinosaurima se nastavlja. NET i RTL predstavljaju Dinologija puzzle u 3D-u. Igra i zabava za najmlađe ljubitelje dinosaura. Neobična čudovišta iz prapovijesti dobivaju novu dimenziju. 3D puzzle potražite u prodaju Tisak Medija centrima za samo 69,90. RTL-i 24 sata predstavljaju Moj svijet, novu kolekciju Disneyevih enciklopedija. Tko je King Kong među majmunima? Mogu li zebre biti nevidljive? Kako klokan skače? Edukativne i zanimljive, ove će knjige odgovoriti na mnoga pitanja o svijetu koji nas okružuje. Ne propustite drugu knjigu Životinje juga po odličnoj cijeni od samo 29,90. Potražite na kioscima i u poštanskim uredima. Sutra. Kockica vam donosi remek dijela iz pera najvećih svjetskih pisaca bajki Braće Grimm. Ne propustite najljepše bajke svijeta. Sutra u 14:40 na Kockici. Dragi kockići, nacrtajte nam vodenkonja, pošaljite nam crtež i osvojite fora hipoplišanca.